Asibingelele sikwamukele sikuphi namhlanje sila eMoses Mapida njengamanje sisondela la kumkhulumeli weqembu lomkhonto party ke umnomzana uNhlamulo Ndlela. So futhi sibona namhlanje ke ukuthi izinto seyilungile la ndlela ukuthi nibe nabantu abaningi kakhulu ke bazohlanganyela la kusasa ke kwi first year anniversary yeqembu lomkhonto party. Ngicela ukubuza kwena ukuthi ke ngabe ama preparations nendlela ke elindela abantu abangakanani? Awuthi ngikutshele ke njengoba sisho sithi Fill Mapida #FillUpMapida so yenza leyo nto abantu ba excited kakhulu bazobe besuka from ama province amanye basuka nakhona la eKZN wonke ama region bahlanganele khona lana bazo celebrate nathi ianniversary emkhonto wesizwe le yashaya abantu yabhacuka abantu ngempela bengayimiselanga lento esiyenzile kodwa ke sikhona sesilana siyo celebrate nabantu bethu kodwa I think okubalekile futhi okunye fanele sikusho ukuthi siyabathanda abantu bethu ibona basifake la thina zela ngikhundla la thina nje basinike irresponsibility ukuthi sibalwele enesukwenza lokho and akuphelelanga la siyabonisa nje ukuthi 1 year is another 100 years. Okay. Asisibuyele sithinte lo daba oluburning issue plus abahlali bakomlazi bakomashu abathi udaba lwetimela babelindele kakhulu ukuthi bazothutha ngoba sesibona ukuthi itimela vele zijela ukubathutha abantu. Ithini indaba kwenzakaleni ukuze sigcine ukuthi itimela ke sikhale seyikhanseleka ukuthi ke letha abantu eMoses Mapida Stadium? Well, into esibonile ukuthi again iANC government i-abuser i-power yayo ngokuthi vele isebenzisa ama state organs ukusettle ama political scores. Thina sithi abantu abaphuma emlazi abantu abaphuma emashu abazogibela ama-train ama South African nabo kanti thina kusona ama South African yini bayibona ngisho ukuthi mawungekho umember ye-ANC awena South African ake ngathi umfethu wani loyo abantu abasangena la ekhaya kodwa ke that's why thina fanele sithathe neKZN fanele ibuye sikhathele yonke lenyakanyaka esiyibonayo la and lento esishoyo ukuthi njengoba si-official opposition in parliament they are going to have to account and we're going to hold them to account. Yena uminister lo owe transport uzositshela ukuthi yena ne-CEO yakhe nama board members kuze kanjani ukuthi bayenza leyo decision. If bangasivumeli ukuthi kusasa bangavumeli lama train njengoba bawa cancelile after ngilisa le statement so bona ngapho ngoba yona nje ayitholi ukuyithola imali nje ayinamali kodwa bahala umsebenzi ozobanika 1.1 million rand usuku linye and bona i-1.1 million rand bayenza in 6 days ngalama train. So ungangitshela does it make sense wazi ukuthi uzothola 1.1 million rand ngosuku olunye le 1.1 oyithola after 6 days ebelekithima ama train. So maybe wakhansela bathi sizathi siphi bathi abasebenzi ngama Sunday manje awungitshele kwezinye insuku makudlala ibhola ngama Sunday awasebenzi ayasebenza so wama iphansi umkhonto wesizwe angasebenzi and bona ke enye question efanele siyibuze yona ukuthi if benazi ukuthi awahambe ngeSunday itimela zihambe ngeSunday why nisinike code nisikhothele nazi ukuthi icode yeni iyasho ukuthi hayi ke ukuthi ama train sinike ama train yethu ngoSunday kuzoba 1.1 million so kusho ukuthi nisinike dazi ukuthi ayakwazi ukuhamba ngama Sunday angithi ngoba if mebangahambi ngama Sunday bengeke nisinike code nisikhothi 1.1 million ukuthi sinikhokhele ukuthi akwazi ukuhamba ngithi so kuyayikhomba ukuthi bayazi ukuthi ayahamba the effect ukuthi basinvoiceile bayazi ukuthi ayahamba. Okay, quick one njengamanje ke asithi silindele abantu bazofika cela ubuza iprogram ke izoqala kanjani izoqala ngasikhathi umuntu nje ongaze ekhaya ubukela le video owazi ukuthi umkhonto wesizukhona la eMoses Mapida kusasa iprogram ithini iqala ngasikhathi izokwenzakalani in the meantime mhlawumbe ama line up act akhona ama artist zonke lezi zinto njalo. Hayi ama line up artists sizibonele secret yeah ake phela abantu fanele bazi ukuthi babe ne surprise but iyafuna element of surprise ukuthi kube mnandi so qala ngo7 ekseni sizoba ne prayer session futhi la so enza sure ukuthi we also have ama festivities ama cultural dances nje angibathanda ukuthi thina Zulu party besinabantu abaphuma evenda abantu baphuma elendo eLimpopo abantu baphuma yonke indawo amathwa yeah bazosijayivela basibonisa iculture yethu bese ke midday ngabo 12 from 12 o'clock leading up to ngabo 5 sizobe sisine political program and then hayi ke
kuze ngene umshini wami. Uyazi la zokhuluma khona upresident Gedlehlekisa mhlanganyelwa Zuma. Yep. So mfethu usibonga kakhulu ukuthi ke ugcina ukwazi ukuthi ukhulume nathi sikhathi mfethu siyajabulela kakhulu ke ukwamukeleka la ngaphathi as mid house esencane wena kodwa ke we are growing eventually because of Umkhonto Wesizwe Party. Thank you very much. Uzothi ke masingene ethini uzophethe lento CEO wekhampani yemedia elingana ne-ENCA. Okay, ngiyabonga kakhulu my brother. Thank you very much. Ngiyabonga mfowethu. Njengozwa nje emva kwami iyasho ingoma ke usuku olukhulu likhona lapha kusasa ke khona la eMoses Mabhida Stadium lapho sisho khona ke sithi ke it's a first year anniversary leqembu elikhulu loMkhonto Wesizwe Party ke njengoba manje sinensizwa la ebizwa ukuthi Chillies influencer ke lapha ku TikTok ke okuphusha kakhulu ke lo leqembu loMkhonto Wesizwe Party ke usukhuluma khona izinto zonke akhola ukuthi ziyaka zikhusela phambili ke mfethu ithini umuzwa wakho namhlanje ke ngicela kudala le ndaba ukuthi kumele iqembu loMkhonto Wesizwe Party ke khona ke online ithini umuzwa wakho namhlanje ubona into enkulu kangaka kulindele ukuthi yenzeke khona kusasa ke eMoses Mabhida Stadium. Yabona lolu suku lolu kade salifisa ukuthi lube khona sifisa ukuthi lube impumelelo. Finally senzeka lapho lolu suku sijabule kakhulu siswele kona ukuthi size express ukuthi sijabule kangakanani. Inhliziyo yethu iyathithika. So ngaphandle ukuthi ke nijabule kakhulu ukuthi ke lo suku seluze lafika ke mhlambe ke njengokuthi njenganani ke njengama TikTok influencers azagcina senithola ukuthi nithole irecognition efanele njengoba ngiyibona nje team yakho yonke la ema TikTokers ke irecognize nje iqembu loMkhonto Wesizwe Party ke ngicabanga ukuthi ke kuba hambile banga belide ithini kunina lento ukubonga. Sijabule kakhulu ukuthi i-leadership ubone umsebenzi esifundile ngoba bekungelula kade kuzoya kuma election. Imithela ivaliwe ku mainstream media sonke siyakwazi ukuthi i-platform yayingekho. Babiza ukuthi thina sibe creative enough sisebenzise i-social media. Saphusha kungelula abanye babebukela phansi into bengayinakile. Kodwa yawenza umsebenzi aba ne-impact abantu bezwa ngomkhonto bawathola ama-updates. I-leadership ke finally yabizana ukuthi no, we have to recognize these people. So ke manje siyaphusha siyaphambili sibheke 2026 sasa sijabule kakhulu ukuthi sizo-celebrate unyaka wethu nje owodwa sibile khona senze into enkulu efana nalezi. Okay, asithi ke njengamanje angithi njengoba nizohosta ke into enkulu kangaka la eMoses Mabhida Stadium mhlambe nje ingcinamba ngaphakathi ke ngabe sikhona mhlawumbe nolwazi lazo ukuthi sikhona ezigcine sezivimbela ukuthi mhlawumbe igcine lingahalanga. Ngabona nje uPrasa itimela sisidayisile futhi ngiyabona ukuthi ngathi sisebenzisana nabathize ngoba kwakhona into ethi zizolekelela ukuthutha abantu abaseduze nometro zibalethela kodwa kuthe ngo last minute sazosekuthiwa khona ama changes otherwise amanye ama challenges asiwanaki vele umkhonto waba i-challenge kubantu so lokho bawu-challenge azibekwa asikunaki lokho abantu bazofika ngobuningi babo whether kune-sabotage kwi-transport or ayikho siyazi ukuthi abantu bazobe begcwele le stadium sogcwala sasa sithi phama. Okay, siyabonga kakhulu ke besikhuluma naye ke uChillies ke i-TikTok influencer ke yalo iqembu Wesizwe Party ke ichaza ke khona ke ukuthi ke basizwa kanjani njengama TikTokers ke ukuthi ke bahlanganyela namhlanje ke uzobona inkundla ibona ke i-progress ke yayo ke lapha ke lalo kwiqembu Wesizwe Party. Siyabonga kakhulu.